Okay, unsa ang imong buhaton tagabuntag? Dili tong typical nga naligo ka, kaon, toothbrush, balik tulog, or unsa pa na dulag computer. Parehas na ako. Everyday kunuhay ga exercise ko. Well, ga exercise magyud ko kaso dili lang gyud taga-adlaw na rest day. Ikapoy oy, ikaw ra mas stress. So ang akong daily routine taga-buntag kay matag alas 6 time in sa trabaho, exercise na yun, and jogging, walking, workout. Well lang, taga-buntag lang para ma-stay fit and healthy. Pagkuman ana, maligo na yun. Para sa niyo, wala pa ko'y ligo. Gubot pa kay kog buhok. Ambot na, singot pa kay, gikan pa singot akong sanina. Maligo ako ron taod. Wala pa man po ng oras. Layo pa, so karon mag chill sa lang, and hulat para magulat na lang para for about 30 minutes magulat ko para mag-turn trabaho. Nagbuhat ng taga-buntag ko, malimpyo ka, magsayaw-sayaw ka, magsumba ka diha, mukanta ka, pero ay lang kung gwapo kag tingog, maka gwapo sure sa adlaw sa silingan, pero kung dili kayo gigupuhan lang kasi mukha og halingong tingog, dili ang uban, ay na lang pagtuga-tuga kay basin maguba adlaw sa silingan. And basin ganahan ka manglaba buntag sayo, magsag-ob sa ako diri mo ko kasag-ob, and make yourself useful and lihok-lihok lang god para gwapo yung madlaw. Kung bati mo yung madlaw, himuag gwapo yung madlaw. Kamo, unsa inyong ginabuhat taga-adlaw? It's either nang limpyo mo sa buntag sayo, himala ra siguro kayo na nga malimpyo mo buntag sayo, nagluto mo, anang dili kayo ginabuhat taga-adlaw, matingala ra mo nga inyong nabuhat na. And leave a comment below and see you next time. Kadush!